Šta je priroda? Gdje si, Cako? Ajde, Caki. Evo ga, Caka na vate. Svinju koju puštam sa GPS ogrlicom. Znači, pustio sam još pred 2 sata. I našao sam je po ogrlicu gdje je. Evo ga. Znači, puštena u prirodu da se šeta sama. Eto. Ovo je proba. Ne smijem da puštam sad kerovi, ali pada mrak, ali sutra ću. Znači, ujutru je pustim i samo isteram iz dvorišta. Pustam u prirodu i otkačujem kerak u prirodu po njih. U otvoreno, znači ne gatar, ne ništa. Ajde, Cako. Ajde, Caki, dođi. Ajde. I da hoćeš da se razbukariš, da to stavim preko noć u šumu, da se sa divljaka izbukariš. Sad se onog pravog. Ima ga tu jedan što potepa 20 kjera. Ajde, Cako. Ajde. Ajde, idemo kući, mrak pada. Ajde. Ajde. Kako li ću to teram doma, jebem li? Ću dovodim gile po tebe. Ali gile svirne mu samo i on dođe, ovo mene jebe 2%. Mada dobro je, kako sam go isterao pre 1-2 sata. Gledaj gdje je bila, skroz gore bila i počela se vraća kući. To je to, vato, bingo. Znači svinja koja će da ide u prirodu i u prirodu slobodno dovedeš i otkačimo kjera u prirodu. Evo, svinja ova zna da se pazi. Ne pušta kjerovi da je drpaju. To je to, vato. Volja i zalaganje. Mnogo smo naučili da vide od mene kako se vodi na povodnik svinja i mnogi su počeli to da rade. I dobro je to. Sad i ovo da vidite, drugari, da je pustam slobodno, bez mene, znači po 2-3 sata je sam u planinu. Valjda niko neće ubije vidi da ima GPS ogrlicu. Eto. Znači svinja koja zna da se pazi. I od kjerovi ne pusta da drpaju. Ajde. Ajde, Cako. Ajde, idemo kući. Ajde. 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 Da nauče nešto od meni i od tebe. Od gile su naučili kako se čuva svinja na povodnik. I šeta. A sad i ovo da nauče da pušte u prirodu slobodno. I da puštaju kjerovi u prirodu slobodno. Nema kavezvi, nema ništa, znači sve slobodno.